Zonet Zing Daifim clear to the Sibay Ule. When he July ni sang ni som ni pangani lai ni niya. When he the Salvation Army Founders Day visa som nga pakuana ane. Kum sang ka zariat som ruk panga vo inanga khan William Booth Chuan London Kotler pakata. Pathian tu asuya hemini hi Salvation Army lo in channa chiar ane. The Salvation Army han tu na khovel ram za som thum pathuma rongan bol meka member magtadwai khatle nuai sari vel nein Caution congregations singkhat sanga zali pakwale officer singni sang ruk zathum somnga pakwa ane mek ane tin Mizoram chanchina avoi khatna atan nikum voin anga khan Council of Ministers to Chief Minister Hovin HPC Lunglei Conference Hall an chukoma aizol pona cabinet meeting le masak berle a umchun alani voina kanram shwai to te program kan shate te angin Chief Minister Pulal du Amatsuan vo inhia nama mutura appointment pek te komin huna mangdona akom turte zinga Aizol City Local Council Association le Tenzol Dragon Fruit Society te antel UDN PM Minister Puke Sabdang Atsuan vo in sundar som pani hian ama officer roadside vegetable sellers chungchang meeting akai shwayang Health Minister Pilarin Puitsuan vo in somadar som hian ZMC and Hospital Falcon natlo dona ICU kumsom pathum le cabin somthum siam beltura malagna enpui baka hospital thirtharni te enpui bokang BJP Mizoram State President Third Dr. Kebeshwa MLH1 Wain Chonu Dar Khathian BJP Mizoram State Office Upper Republica Press Conference aneyang Chanchin Tharing ai khatsun zomila Mizoram Tipper Association District Headquarters Scholarship Chuan June ni somni paruk achanga Konpuile Sairang in Karkong National Highway 306 le 06 Hezual Lai Siam Chat Natlang an ne Tunizan Khan an Titopa Tutswa an Siama MTA District Headquarters Scholarship Chuan June ni somni paruk achanga July ni khatlenga Natlang an ne chu lung chatlak awangin June ni somni pariat le ni somthum chu lungthiarna na manani antia thunei tulamin tingai nangangan sia tak lo awanga lirthei eizong pol te chuan Natlang pui chu kotameyan ni thu antarlang Natlana atana thale zung sumle paile lirthei tho chwa puitu zongzong MTA District Headquarters Scholarship MTA General Headquarters AMCTA members te Sub Headquarters YMA Scholarship Oithangpa Group YMA Kamrang Khotlang Mipui Konpui Town Driver Association le Polshang shang le mimal sumle pai manga thlop tu te chunga lom thu an soya All Mizoram Commercial Tipper Association ten nimin July ni khat khan Natlang Kovin Aizola Changin Lungtrip Som Pakhatlai and Purtla and Tibok. MTA District Headquarters Scholarship Chuan and Natlang Chungin Mipuitor Nana Sazok at Lingang Ti Lavin June ni somni pariat in Rinizan Dariat at Changa June ni somni Pakwazan Dariat Inkara Lirthei Tangkang Arwaka Chuk Kalam Te Chwapot and Ni and Tia June ni somthum Zanlaidar Sompani Khan Gas Purle Oil Tanker Te Chwale and Ni and Tibok. Khwai na bumro awang le du anga man ro atam the taklo awangin kongno antumpo chudu thusamin anti theitalote MTA District Headquarters Scholarship te chuan soyem July ni khatsang ni somni panga zan dariata natlang pui chuti topni in lirthe tangkhang zongjong tepo chwa anni ti in antarlang Mizoram Sarkar Mizoram Agriculture Marketing Board in thlaithar ale chu kominatan jun ni somthum sang ni somni panga khan ti to palo ni ta a so thing big chu jun ni somni pasari sang ni somni panga thleng khan quintal noi ni singthum sangthum zaruk pali le ani so thing big le na atan hian jun ni somni pasari sang ni somni panga thleng khan sarkar chuan cheng vaibel che somkwa paruk noi somli pakhat singriat zanga somni panga asenga jun ni somni pakhat ni somni pasari thlenga MMB in district shangshanga so thinga le zat le leina na sum an sen zate atamdan indotin Khozol District Quintal Singli Sangriat Zanga Somruk Pathum Leania Cheng Vaibel se som pariat noir somriat pariat Singli Sangkhat Zakwa Somruk Pali Senane Saitwal District Quintal Singli Sangruk Zathum Somli Leania Cheng Vaibel se som pakwa noi som singkhat sangriat zariat som sari pa sari Senane Serchip District Quintal Singli Za Somnga Pathum Leania
cheng vai bel che som paruk noi khat sing khat sangkwa zasari pakwa sen ani Champhai district a quintal sing ni sangkwa zaruk som kwa le ania cheng vai bel che som pani noi som nga pali sing ni sangkwa zasari somsari paruk sen ani Lawngtlai district a quintal sing khat sangriat zariat som kwa pathum le ania cheng vai bel che sari noi som nga pani sing sari sanga zani somli pali sen ania Nathial district a quintal sing khat sangruk zathum somsari pani le ania cheng vai bel che ruk noi somsari pakhat singriat zali somli pali sen ani Aizawl district a quintal sing khat sanga zani somli pali le ania cheng vai bel che sari noi som pakhat sanga zakwa somnga pakwa sen ani Mamit district a quintal sangriat zali somriat pali le ania cheng vai bel chathum noi somriat sing khat zathum som pani sen ani Lawngtlai district a quintal sangthum zasari somriat pali le ania cheng vai bel chakhat noi somruk pariat singni zali somriat pariat sen ani Automotive district a quintal sangthum za somriat pali le ania cheng vai bel chakhat noi somnga pakwa singni zaruk somsari sen ani Siha district a quintal sangni zariat somkwa paruk le ania cheng vai bel chakhat noi somli pali singa sangthum zali somli paruk sen ani IMPR PNS Minister Dr. Lawngtlai niming khan apisa kumin 46 Annual News and Documentary Emmy Awards lomandong to Mizoram journalist pani PhD Valerwatale Tlangwal Isaac Zaram sang atenena choimoina ahlana BBC News in Asia Myanmar's Civil War producer changin outstanding continuing news coverage short form category a lomanhi andong ane Minister Dr. Lawngtlai India ram mai nilo khovel huap loman chwanom tak dong tu te chufak omti in Mizoram journalism khovel tanpo mason na lian tak ani tho soya journalist te chu wantlang mi pui mai baka khovel ma a thil ni dan dik tak phochwak tu poimo ani tho soin journalist chani tur chuan mi waisen le dikna ngai na mi ni atul thule journalism changkai na le hlut na te shi chuak thar le a mason zel tum tur an ni thu asoya Journalist pani te hilom puina thuziak le poisofai cheng sing khat ve ve a hlana ni he choi moina huna hian IMPR PNS secretary Pvt Zotampari Silo puin awardong tu te alom pui thu soin journalism lama mason zel theina turte aram chanda nangarwa manzel thati thu soya IMPR director Pusila Nunki Machuan Mizo journalist Zing a hetiang din mun thleng the anom tamei chu lomom ti in midang tan chona Chami ani nge abe se thu asoi MJA Vice President Pusilan Matswanan thu asoi bok ane he program a hian lomandong tu te pani nen achangin news coverage tia an thilton le an boy pui dan tlang pui te ngai thla ka ni boka he choi moina inkhoma hian IMPR PNS department achangin officer chengkhat le MJA shwai tu te antel ane Niming Khan Par Minister Pu Evroding Liana Lengteng Bial to MLN Bok Chuan Tunaya Lemin in a Tiat Ngopa Community Health Center Sutlo in Lemin in a Tiat Zel Turvena Turle OPD building Luangam Lo Sonlai Lockdown Turte Ayan Pui Pu Evroding Liana Hian Ngopa Hian Saitual DC Dr. Lengmurat Lale Champhai Chief Medical Officer Dr. Arlani Engatinen Kotlang Shwai Tute and Koma Rahman Nashang Shangte and Soiho Ngalane Hechud Koma Hian Ngopa CHC Medical Officer Dr. Lerin Tluang Itsuan Lemin Navanga Harsadna Antot So Dan report pe in Lemin Navang Hian OPD building let Sokate Luangam Lawina Omto Thu Asuya Damlo casualty warda Enri Ani Thu Asoipo Minister Pu Evroding Liana Hian geologist ten Lechet Dante Anzir Tian Nga Tur Thule Asiam Chat Dan Turpo NHIGCL Tele PWD Baka NHM Technical Win Lama mithiam ten Roman na ansiam thwai don ti asoya Minister hian Lemin awanga harsat na atlen madai atang to a ngopa CHC building chu sakchat tur Roman to ani ti soyen sakchat na tur paisa po om to thu asoy hun local lezer tur clearin kumsom nga tal om tura ti len achul thu soyen achul chuan damdoin om na po son mai turin matlir thui tak nei turin khotlang shwai tu tele official kal khom te chu acha ane Hechud Koma Hian Saitwal DC Dr. Lengmurat Laubaka Dr. Arlani Enga CMO te po in thun soya NHIGCL lamin an konglai awanga damdoi in ram min chungchangan malak na le
Raman na an siam tian tar lang bok. He hun man zwa pu evroding lian na hian ngopa playground che chat mek chu amuna en ngalin na tho mek te atlo kwala na tho china alung oi thla ka ti thu soin na thok tu contractor te chu chataka na thok zel turin na cha na tho hun chung bituk ayama in kum min October a hian zofel anin be sei thu na thok tu te hian minister hian lo shil ane Minister hi saitwal DC Dr. Lawngtlai ngopa SDO Civil P. Daifim sangi Champai Chief Medical Officer Dr. Arlene Enga Power SE Transmission H. Van Lima Puzorim Sanga Geologist Directorate of Geology and Mining le Official Dangten Enjoy Omane Nimin Khan Lawngtlai District Information and Public Relations Office le Mizoram Journalists Association Lawngtlai Jangko Buat Sayin Lawngtlai Press Club Media Workshop ne ania Advisor to Chief Minister le Lawngtlai East Bial to MLA ni Bag Dr. Lorraine Lalpeglia na chin za chuan khwalian ni naman pui Dr. Lorraine chin za chuan chanchin thar lakhom le thedar konga Lawngtlai District chu district dang aya mason taknia asia thu suin malam huna po chane mai taka thokzel turin na fuya new media awangin traditional media chuan har sabna tam tak tok chin ma se mipuiten traditional media anlat lut le ti in lutlak le rintlak ni tura thori mero apoimo takzet ani ate Mizo Chong Zia Dan Dik Poimo na Suyin Advisor to Chief Minister Chuan Social Media man na satawangin horop uluklo na alwar lea horop diktak zia zomlo turba ka spelling diktak mangzel tura film kurthar turin chanchin thar the dar tu te asomane zazo ka chanchin thar the dar turin new media lama po mason na ne apoimo hle atia khovel changkan na ina kentel tlat ani angin man changkai achul thu asoibok Lawngtlai Media Workshop Choma lam inkom hi MJA Lawngtlai District President pu Elvis Lalthang Zwala Chwana Kai Shwaya MJA Lawngtlai District Treasurer pulang hetaral te kai shwayin uwan ne tluanga ziak traditional media and new media zirho ania chonhulam inkom chu MJA Lawngtlai District Vice President pu HL Rinmoyan Kai Shwayin DIPRO puzonun cha maral te kai shwayin Dr. HL Din Moya ziak Mizo Chong Zia Dan Dikti chu zirho ani boka soiho na hun loklak tak manzui ane Lawngtlai Media Workshop a hian DIPR office thok tu te MJA Lawngtlai member te LADC Information and Public Relations Department ta thok te antela MJA Lawngtlai District Secretary Pulal Charlianan lom thu suin nuwa kharane Nimin July ni khatkan India rampuma Doctors Day manania kumin Doctors Day thu puicho behind the mask caring for caregivers ti ane India Rama Medical Dr. Tanibi kani angin Mizoram po Indian Medical Association Mizoram State Branch Chuan shi selzog nan taksat setama ke kal tam turin mi puite ancha IMM Mizoram State Branch Chuan he ni he infui thar nan te shi sel na lam hoya in zirtir nan te an mangchina nimin Zing Khan IMM Chuan minikoa walkathon program mangin IMM member engi mazatin shi sel na lam hoya in zirtir nan ke inan kal ane Nanna tamtak hitak sa soy ngunin aveng theya nanna tamtak atiziam theboka atidam thebok ani ante Wena District Headquarters shangshanga khotsin to weather.com ina tarlan danin aizola lumlai berin Celsius degree somni pariat avo lai berin Celsius degree somni lunglei somni pasari le somni siaha somni paruk le somni Lawngtlai somni pariat le somni pakhat champhai somni panga le som pariat Serchip somni pariat le somni kolasip somthum le somni pani mamit somni pakwa le somni pakhat saitwal somni paruk le som pakwa nathial somthum le somni pani khozol somni pasari le som pakwa te ane Voinhian District khopui shangshanga rasur the nacho za somsari atanga somkwa ani tlangpui lomni in weather.com chuan atarlang bok ane Fagnahun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na siya advetuem. Hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khay dura uluk takadwana ni. Famika patsi anemin man anwame mema ahi pul cha in lig asyam velaw may baka taglebol asyam velawani. Tin hadam takapmanani theinan Sai shang duangin nitin miltura siam chua ani.
Femika pat silaw mang vela ithil tin apya nga hadam na le engine tok na apenge yangche. Distributor in Mizoram, TS Enterprise. Chalai te tweety songs next time aswate jackpot siam cheese ball le fireball kur ipsum du so voi khat ai lai zong chang nge yang entig lai po ai si jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang shang aom cheu mule ihun lutak man chang kainan jackpot snacks. Beyond touch, head and body lotion. If beyond touch, if beyond touch, if beyond touch, head and body lotion touch. Kasi kunduam taka kan man thay na. If beyond touch lotion tarahi, if mangang if beyond touch. Zonet Autoworks, Automotive, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mudon senya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Autoworks, Automotive. Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana tanga kumni atlin thangin chochale nute tui kan pek dana zir hian a sel na te natna ado thei na tele athwak chak na thangin anghong theya tharuk ani thangin no te chuan nu nute tui chau aring thin tur ani a no te chaklo ani phei chuan dar kar hi dana tal pek thin tur ani he tharuk chung hian tui ril dang chorot som tui thei tui le bong nute te pek lo tur ani tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zong zong a phusuk zo to lo awangin chocha complimentary food chun nute tui ne pek tel to tur ani theng chocha a hian theilam te sale belam khaile bulam te pek tel tur ani nute tui ril chau ring thin anni awangin chokhal lutuk lo koi to pumpai nuam to ka siam thin tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina tanga pek thin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetyang hian chocha le nute tui chu pek thin tur ani Chiante zinga niam big le chang thelo big fane hish takani ifa ka chang the rwalani lain a chan the ang vorto pleng zo lavin a the fachan duang tak nei idu awangin thil chatin reng ipito ani mai the ayurvedic changa siam side effect omlo high plus lo enchin vete a ei to chu ani thir lawa an chan a chat pha le ani high plus no pang chang life ani te tan chuan 18 nge chi ani high plus life check center le dam do shang shanga le mai the ani e authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Tukina Aizawl ko puitsunga police station tele Aizawl Ponlam District Headquarters tina police station te kan bekim theya tangsom pasari omin mechia pangan tel tangte chu rugruk ka noyaman paruk khom paruk le narcotics case man pangate annia tangsom ni pathum zinga mechia pangate he narcotics case man vek anne kanbyang chim police station som palile outpost pakhat zinga tangom lo na police station som oma lungle police station atang pasari mipa pathum le mechia pali kolin mipa pathum te rugruk wanga man annia meche pali te he narcotics case man remand anne Sampai police station a khom paruk kolin achen hi zurui anni a achen hi kholaya wakrolai poi an khoi pal angti hlau thon omte anne Aizawl police station a rugru rin hletman mi pa pakhat le mechia pakhat narcotics PS case remand te an kola Kulikom police station a le Serchi police station a te rugruk wanga man pakhat ve an kol ni somthum tharuk sang ni somni panga a Aizawl traffic rules bo chia manzat two-wheeler pariat le LMV pani te ania paisa choitir zati cheng sang kwa ane voin hi Aizawl
mimalle sarkar lirthe number pangale parukatop titlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi e titlan lo ni anibok nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizol casualty emergency case somko pangan neya mithi pakhat anne emergency case number khosikle pumnani in admit pasari an oma hospital danga changa refer panga omin admit ngai si kumamlo awanga hospital danga thon pathum an road traffic accident wanga hliam nei pathum zinga rutlia kanom lova uise pali anom thung emergency and labor room nimin zingdar sari achanga tukindar sari thlengin nawpiang pakwan oma meichha pali le mi papangani in neile turve mek pathum anombok ane Synod Hospital Dortlang casualty nimin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somthum pakwan neya admit sompali omin mithi pakhatan ne emergency case number khosik pumna le shitlang ania general ward a khumrak tlema oma new cabin le pipuina te cabin full in khumparuk omna ICU a full bog lomno ward a naw piang pangan oma mecha pathum le mi pa pani ni in wailama nei tura be se pani anombok ane ZMC Hospital Falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar sari in kar chungin emergency case somnga pakhatan neya mithi pakhat nein naw piang pakhatan nei bog emergency case number khosik pumna thoha le accident ane Aizol ko puichunga private hospitals kambyak chinte zinga Aizol Hospital a mithi pakhat le naw piang pani anneya cabin le general ward a khumrak nein HDU le ICU one full Trinity Hospital a mithi pakhat anneya cabin general le ICU wa te khumrak anneya Ebenezer Medical Center a naw piang pani anneya khuman full Nazareth Hospital Ranhun North a cabin full in general ward a khumrak anneya Agape Multi Specialty Hospital a cabin full in general le ICU wa khumrak anne Greenwood Hospital a HDU ICU le NICU te anfula cabin le general ward a khumrak anne LRM Hospital a ICU le HDU full in cabin le general ward a khumrak anneya Alpha Hospital le City Hospital a te ICU full veve in cabin le general ward a khumrak anne veve bog Kanbyak the dang Adventist Hospital le Care Hospital a te cabin le general ward a khumrak anneya Adventist Hospital a hian ICU a khumrak anne bog eti hian nimina changa tukindar sari thlenga Aizol ko puichung damno in shang le ZMC Hospital Falcona mithi kansia theizat panga nia nawpiang kansia theizat som pakwa ane Hospital lian dewa emergency case number chu khosik pumna thoha le accident ane State Law Dispatch Center changa thukan dondanin nimin lama kol phetha kan man tamlai ber nimin tlaidarli le minute somli panga akan manzat megawatt za somthum pakhat point pani bialania kanman tlem lai ber nimin zingdar nia kanman zat megawatt somnga pali point panga pali ane kanman tamlai ber hian central sector Turial Hydel project changa mu megawatt somnga pali point bial panga private sector Vankal Solar Park changa mu megawatt li point panga pathum state sector Kautlabung small hydel project siam chwa megawatt ni point pani pakwa Maichamwan small hydel project siam chwa megawatt khat Lungvel solar plant siam chwa kilowatt zanga somle Koiva small hydel project siam chwa kilowatt zali somnga te tela hengpar siam chwa te yan siam chwa tamlai berle siam chwa tlemlai ber cho cho rwalania power supply kan hucha a load shedding a omlo nikhat thlasari sangni somni panga zingdar kwale ni thlasari sangni somni panga zingdaruk in kar chunga Borkala samachanga LPG lo lut supply check gate virang ten report te MNB Indian Aizol cylinders zaruk somni pane Mizofet cylinders zathum somrok swaksunga Indian cylinders zathum somni pane Byakungi gas cylinders zathum somni pali Vanbwangi gas cylinders zathum somni pali Mizofet siaha cylinders zaruk somrok paruk Kuma Indian Lawngtlai cylinders zathum somrok Saring gas lunglei cylinders zathum somni pane Ramliana Indian Konpui cylinders zathum somni pane Fidelia Indian Nathial cylinders zathum somthum pasari Mizofet Colasip cylinders zathum somni palite ane Nikhat thlasari sangni somni panga chunga wiring te oil depot changa load pek tele director Guwahati changa load la Nikhat thlasari sangni somni panga chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Zangyana and Brothers Aizol Hava Aizol tripni veve Kelang Ngagliana Aizol Lalboy Aizol Shiatzwali Aizol Akholi Aizol trip khacho Jeremiah Siaha
Tiroma Champai Tripni Veve, SPC Tuipang, Arlal Luraten Zol, Selling Energy Point, Lal Sang Liana Vaireng Te, Tripni Chokbok, Ramluna Bill Kotlier, Mizofet Kolasib, ATS Kolasib, VS Bolpui, Mizofet Konpui, Dongliana Serkan, CL Mamit, Leltanza Vasairang, Chuama Selling, LT Brothers Kefang, TMS Diamond Saitwal, LD Puilo, Ngopa, LTM Kozol, David Kozol, Ramsang at Sampai, Zaluti Sampai, ZNS Sampai, Zozo Sailam, Muifang, Esther Tsing Tip, Zoding Liana Lungle, Mizofed Lawngtlai, Mavula Lawngtlai, Evrochuama Lawngtlai, Lino Boom Tlang South, Emmanuel Siaha, Dripkat Chokbok, MS Petrol Zangena and Brothers Izol, Tripni, Sivan Lerwata Izol, ATS Kolasib, TMS Diamond, Saitwal, Ramsang at Sampai, Zoding Liana Lungle, Manguri Pupui, Lungle, Dripkat Chok. Nimin Khan MSU General Headquarters Right to Tetsuan, Higher and Technical Education Directorate, Office Kota, Unqualified Part-Time Assistant Professors, Misom Nipakwate, Surkarin at Sortunzom Zelnator, Notification Order at Itswatso, Dulo na Lantirnan Anhal. MSU in Tutswa Siama Antarlandanin, Part-Time Assistant Professors, Surkarin na Ruimektehe, Nikum August Nikwa Khan February, Nisom Nipariat Sang Nisom Nipangatling Sortunzom Nator, Lekhati Tswania, Suta ayin zia dana tsuan, no more extension of engagement will be done after 28th February 2025. Ayin ti to nuwa, February ni somni pakat, sang ni somni pangakan, hun pegbel na notification, ati tsua. Anile tsu, MSU General Headquarters tsuan poyantile February ni somni pakat sang ni somni panga notification 30 ti tsua le, hi andulo zia entirnan, Higher and Technical Directorate Kota. A copy and halane. Notification order harna program hian MSU President Pubila Kong Izwala Chuan Tusuyin Zirna Cha Siam Tumsi Surkarin Zirtir to qualify lote and Rangzu Shatiam Haranti to Suya Zirtir to qualified loten Zirna and Pekte Naturata na Surkarin Humanitarian Ground Tia at Horzo Humanitarian Ground Chuan Lama Langsar Takadan Bot Siat na Aniete. March ni som Pathum Khan press conference mang mai baka Voik tamtak Education Minister ne na he thu hian thlento boka Jun ni kwa Khan Chief Minister ne na anlo thlento bokti suyin an thu thlanin omzia nei lo awang le ngai poimo allo lo awangin notification order chu an halti sui notification order an hal zo hian MSU chuan Higher and Technical Education Director ne na ziakin le khan penun le July ni ruksang ni somni panga pathian ni Ralma MSU ngen na hi ngai poimo ani lo chuan zirlai ten zirtir na cha andon theinan qualify nge zirtir tu andu thu aizol khopuya kongzo in tlanga puin tuma kongzo hian omzia nei lo puin atop thlenga ma an lazel turin roman na an siamte an tarlang ane Nimin Sonhu Khan Kolasib District Agriculture Marketing Committee ka ishwaina in Secondary Collection Center thingdola bana kai Nuaya so ting shal karna hun mananiya. District Horticulture Officer Pul Lanumpuy Tsuan, Kaishwaing Kolasib Additional DC, Bibi Malsom Tluangi Tsukwalya Nane. Bibi Malsom Tluangi Additional DC Tsuan, Mizoram Surkarin Bana Kai Handholding Scheme, Akal Puy Tsu, Mipuile Rammason na Turani Tuasuya, Surkar Nuaya Scheme Shang Omte Tsuan, Antumber Tsu Mipuite in Todel Nangai Tuani Tuasuyin, Surkar Scheme Lotlin na po Mipuite at Twitak Ain Nataniete. Taimang na chuan lotlin na nei torathil poimo tak aniti in mitinin mani in todel na konga taimak an chua man lang na chuan ram hausale in todel asyam chin anete District Agriculture Officer le DIMC Member Secretary Nibok Pu Joseph Lanun Pluang at chuan report ta peya bana kai scheme noya Kolasib DIMC malang na te tarlan na hun aman baka so thing bu humle munphia lele shal dante report ta pe ani Report tarlan ni angin DAMC Kolasib Noya hian Society somnga panga Omen Secondary Collection Center panga uma February ni somni panga khan DAMC malak na hian bana kai Noya so thing le hi Kolasib kalpui chan ni in June ni somthum sang ni somni panga thleng khan
bana ka inwaya Mizoram Sarkarin Kolasib DAMC kal tlang hian mi puite hne na changin sothing quintal sangthum zariat somriat pani point pakwa pasari ali sakto a chu cheng noi za somkwa pali chuang man ane khatizong khatukin Zing Daifim konpuan theite ani e